เป็นเชียงล็อกแต่ไม่ในจุดปีบอลมองล็อกเราสิเป็นจะทอดแต่ไม่ในลีนะกุบเลียคอนเซนซีเราเป็นกิจกรรมที่ทำมาคอนเซนซีเราเป็นkaprek buat langsung idea tapi ini lahir awal tapi ini tapi tampilan sih ada tu marah tumhan kopi pia ke summa nah soban ke itu suman pen kapi jog je pan ke bori pon ke phonai na ke phona nalo sa lada ke bithung konsensi se bisi biklok bithung konsensi nili konsensi lo ni kanwang tami ke lang ke kita pininge mang ke nili special package hoi pe je water resource department na minister pen ki tham pen si 100 crore suse project bithung la pen kuplia consensi la so malong jate lang kan mule te je phan so penana project ba to la pen non ke ongoing scheme claim bomb la high scheme ke asila tame pining la barikha judde pen de la high contractor dum kam pe tang fo pe tang et pen long te muning ban ke la so lang ke thi pen ke jok je phan alan tu abar sai loi sir ala kopi ya homosti long la khiruni long adolong la bangke ino lo la pen la dak lang ke mata do je national highway improvement national highway la da ba ke 137 national highway me la ni nga bidat lo kita amsoi boy thalang so nili pen lo nili amsoi boy thalang so la pen ke to kamokam khiruni la pen ke pu haflong la pen sirsor la so ke national highway na da ke improve elo la pen la so to ra phan national highway phan tender ra kon elo sta puro konda ke to ko ga joini pen election ke to ko ga joini pen si kama ke allotment pipela la sinon election judet pen pulong te la so person si contractor phan kama ke claim ji ma la pen allotment ka pipi ji ma ke tum di hilong ta men tum ta pen ada chingwai chi sai ka ko sala kopia dolong ta akimi do akimi dolong soban pon san den no ko don ko an bak si non apilta ke long ateng te supplier bithung consensi det si non pharo ke thom ra pokera isido la pen ke supplier consensi bang don chokera isido bagum pen ke prai don pharo phibaga don man ke kangluba phai bang long ite te is ka ben long sa is kar beng long ma non man ke birta tulong de la la sinon immediate relief ba the Daniel Water Resource Department IEM pen cheng lok la pen ke local MSc 26 consensus MSc ban instruction pialo la pen ke principal secretary la pen research ke an tum hanta engineer tum hanta neli hukum pialo ya consensus lo langkang lumbe kwek abang puang pi tum han ke rap ka pi pen cheng lok la pen ko pipia scheme ma ka hino ko pipia assign deng ma ka hino la hai da me ye non la lang ke the pen jok det pen api balang ke the la par det pen api long te la ya assign deng ki project pasi ko so pini kan nang le kene lang ke the aju lang nami survey da in ko si kuna na sindam ko sa pini la ke pini ko public consensi la pen ke bithung consensi mane la da public lang ro ke le an la pen ke boy thalang so along pala amreng mane langpi hydro project la so ta dak lup phak la si ta ka pi ka hino ma ada so non tong silu pan lak kisung tum apan ke sang lin ke la pen dali lin la pen ke yang thu la pen ke la inti lin la ba ke pi phan hukum pi la ke council pan lo sa council pan so nta la lang ke pan ak pe lang ang le pana juji ko sa la non election counting nang le po malisa tarik lian le se kosan BJP party hin tan itu ra tuma report ke long ateng long te karbiang long la pen di mahasol pen bes karbiang long to ki ong tum aphai tum wa report la pen ni tum party tuma report nang pi ateng ke local committee pen cheng lok village committee pen cheng lok page in charge pen cheng lok la pen mondol committee pen cheng lok la hai report ateng pen pulong te BJP ke hai ba ke lak thom abad du chati ke hai da bot pusi yota ni tumana pachini plus no election ni kan pa result theklong ko no ke EVM long si inang check lo la si la ke ni chupindak de sa kar biang lo ra tum ma phan si vote ki pi ke alang tum chini lo la si alang tum phan si ar pu pi lo
Ethela si alang tuma fano vote PGP ke mo hai biar ni ke wajah kelas apa yang cini tu. Jadi si alam lo si la efisiensi tu ke kau council kan ke kau alam 14 crore atangka PNRD pen ulai si kosong si ala kacini ma 14 crore. Nilai tum total budget along tu. Budget department long do forest department la pen tourist department la pen agriculture department la pen industry budget long ke thapon do aning kanwang ta je along ka prek country along ka prek hawar pen chenglong la pen india kang long ka prek koson si sai chitiki munitum sai chitiki ben koson si ame thanga chupangre lahai la pen tourist in pen giju ke la adim koson ma la suka study para tim dak konservansi budget ke hopon tu lapen ke non il tum dak pangumpet pen uti ke thoma tangka dak nil financial sanction pi 3 crore satangka plus 3 crore plus si 4 crore le plus si 3 crore plus satangka ni sanction pi lo la pdf pen non ke dam mane fesni dam ji sia team ke dam lo non ko sia team dola la pangrumpet pe nonan ke dam ke da kargron thomas council pe nona tangka ke dam ke 1 crore 50 lakhs plus to kuti ini da dam dela la per total la so tura program ban ke hom ke dam je fan ke sanction ke kuti thoma ba thank you sir